Hello guys, ay ngasi Usoi Hektor ini, Usoi Hega mayam da blog ujarak ke ko jamun su mayam kele jamun sa bagi su. Ada usoi se asiga horame asi ani se ka ni. Mayam Usoi Hekpa lore jumda pura chamdorani maku khoktorani adukagi mathang ujarak. Jumda jaure usoi maku kho ni doi mathang yang anjarake. Mayam jumda kabuk pom yai kabuk pok pagi su jum thanga charage do kabuk pok pi mate khara pamam gi jumdi ado charake mathang ni ho mayam aina mamang da do ko jamun mayam kila bingang mayam ga khulla ga jamun mela sajrake ado tum yeng minasi Kalian bayar kain kulit. Enggak cakap di jatuh ya. Jamun sih mayam mulia apa? Nggak Yang mayam mulia tu nak kau jamun nasi dia cari. Mayam jamun kiri. Nanti kita makan apa sih kan? Nanti kamu. Tabak nanti kadang ahan oleh. Why? What is why? Hi guys, hello guys. Hello guys. Mayam na koi gi vlog ase nungai video di like and subscribe to view. Mayam koi vlog nungai mathang share ke mathang kana koi labuki usoi thong bai du gi labuk ta support khoi bagi koi lowling bagi kau koi mathang vlog usara ke koi gi haidi prakriti gi report ya usara ke vlog se ado mayam koi gi video ase nungai video di subscribe to ado mayam subscribe se jiri hengal han view haidi koi gi channel se khara powdri ado mayam nu ki support to view ngasi gi vlog ase matang asin jalo sin jarage mathang ga apamuna si Logas na koina blog nami do assistant gi mityeng nani assistant ses mana su to jana vlog kem la ko lo tumiam Assistant to one simbi ga bani one wa jang mang suai na su to ba jai loi to jai
सुमायना सेल्फी थांलो वाना सिमनी सुमायना सेल्फी तौजाना वाना सिंगनी मसीगी मतेंगदगी नखोइना ब्लॉग सेमी अखोइगी स्टाइल से यंगो मैम फजरदी कमेंट हाबिरो फजैना अदुगा फजद्रगदी फजदे हाबिरो